seterusnya halaman 126. Qari'ah dengan nomor peserta TQ 012 akan membacakan surah Al-A'raf dimulai dari ayat 65 dan seterusnya halaman 126. Disilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ila 'adin akhahum huda qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghayruh afala قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ